ngo ni amakuru meza by'umwihariko ku mutwe wa M23 kuko M23 kuko yamaze kwigarura agace karimo ubutunzi bwinshi cyane muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byakomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibintu bigaragarira buri wese ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri kugenda kijya mu kaga. Sayo gusa nkuzaniye ndaza kukubwira ko itsinda ry'abajepe barinda umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Kilombo habayeho kurasana ku munsi w'ejo, ndetse rwose biza kurangira umuntu umwe asize ubuzima. Habayeho kurasana ku munsi w'ejo, ati barasanye n'abandi. Ibyo byose ibyo nje ngo turebere hamwe, turebe ibiri kuvugirwa by'umwihariko muri kano karere. Reka rero nkwereze amakuru agezweho aka kanya. Wowe icyo ndi kugusaba ni kimwe, no gukanda subscribe, warangiza ugakanda inzogera, like ukazikanda, ukandika muri comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Nawe wamaze kuyikanda uri w'agaciro ndetse uri ni w'amahirwe. Reka turebe by'umwihariko biri kuvugirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubuzima bw'abaturage cyangwa se umutekano w'abaturage ukomeje kujya mu kangaratete bitewe n'intambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko Antoine Felix Tshisekedi ejo yagaragaye yamagana igihugu cy'Ubushinwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse anabivuga ari proud yabyo, avuga yuko rwose adakeneye bano bashinwa ko bakomeza kumugenzurira ibirombe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byagaragaye ko rwose umuperezida Antoine Felix Tshisekedi ashaka rwose kubihereza Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'uko rwose akomeje gutakambira kino gihugu kugira ngo arebe ko cyari cyo cyamufasha, by'umwihariko uyu mutwe wa M23 arebe ko yawukira, kuko uyu mutwe wa M23 ukomeje kwigarura abasirikari benshi b'abarundi ku munsi w'ejo. Bateze imigongo M23 ishwiragizamo amasasu ndetse ikubitamo amasasu. Navuga ko ku munsi w'ejo igisirikare cy'abarundi cyamaze kuba gihomba abasirikare bagera ku 100, ndetse n'abasirikare ba M23 nabo barapfuye, kuko ntago barwana hadahaburamo upfa. Ariko by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ikomeje kugira ibibazo bitewe nuko bano basirikare ba FARDC ku munsi w'ejo bagaragaje birukanka, ndetse bavuga yuko rwose Antoine Felix Tshisekedi umushahara wabo rwose akomeje kugenda awushyira mu kijigo, ko rwose izi ngabo zitakibona icyo bise amafaranga, ndetse ko rwose ngibyo basezeranyijwe nta na kimwe bakikibona. Iki rero kikaba ari ikibazo kigikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe nuko rwose Antoine Felix Tshisekedi we ubwe yijeje aba bagabo cyangwa se aba basirikari yuko rwose agomba kubongerera umushahara ndetse n'imiryango yabo ikajyanwa ahantu hari imitekano, kugira ngo bano basirikare nabo babashe kuba bakwitangira igihugu, bavuga ati basi niyo nakitangira igihugu abundi abona byaye nabo basigaye ahantu hari umutekano. Amakuru yatangaje Sultan Makenga, umugaba mukuru w'izi nyeshyamba za M23, yamaze gutangaza agira ati rwose twebwe twamaze kwinjira by'umwihariko mu mujyi wa Mwenga ubu ngubu, nyuma y'uko ejo twamaze kwirukankana cyangwa se abasirikare ba FARDC twamaze kubambura kino kigo cyari kiri muri Mwenga cya gisirikare gikomeye cyane, dore ko izi nyeshyamba za M23 zabonyemo sapoti iga guhita binjira noneho mu mujyi wa Mwenga nyirizina. Ni nayo mpamvu rero ngo binjiye muri uyu mujyi, kuko ni supporting ikomeye. Basanzemo drone ndetse n'ibiturika byinshi cyane. Ibyo rero ngo byabafashije ku rwego rwo hejuru kugira ngo binjire muri uyu mujyi wa Mwenga by'umwihariko. Ariko izi nyeshyamba za M23 ubwazo zo ziravuga yuko rwose ziteguye kurwana ndetse zemera no gutanga ubuzima, mu gihe abasirikare ba FARDC bo rwose bavuga ati njyewe ndiruka rwose ntago bishoboka, sinshobora kurwana ntahembwa, n'ubundi ibyo ngibyo ntacyo byaba bimare. Ni nyuma y'uko rwose Antoine Felix Tshisekedi abanyeshuri barangije amasomo ku rwego rwa gisirikari, n'abanyeshuri benshi cyane, ndetse n'abandi bakomejwe kujyanwa mu gisirikari ku ngufu kugira ngo babashe kuba barwanira kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi rero
yagaragaye atakambira cyane Donald Trump kugira ngo rwose abe yafashwa no kugira ngo yirukane bano bashinwa bari muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi dore ko yanavuze ko rwose bano bashinwa mu gihugu kiwe rwose bakomeje kugenda ngo bikuramo amabuye y'agaciro kubo ari inyungu ibazana, ngo rero ngo nta kibakeneye ndetse ngashaka ko Amerika iza igahabwa ijambo muri ubu butunzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nayo ikagenda igakora mu bubiko bw'igisirikare cyabwo cyangwa se ikohereza n'abandi basirikare baza gutoza zino ngabo za FARDC zigaragaza ubunebwe ndetse n'isura mbi ku rugamba birukanka. Tudatinze rero reka twinjire mu irasanwa ry'amatsinda arinda Perezida Antoine Felix Tshisekedi Kilombo, ubwo ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo bararasanye bitewe n'uko itsinda ririnda Perezida ngo ryagiye muri gereza gufunguza umuntu ndetse ngo rigenda nta bubasha rifite, ndetse rwose ngo bano bapolisi barinda gereza ndetse n'aba basirikari ba FARDC cyangwa se bano bajepe barinda Antoine Felix Tshisekedi habayeho mu kurasana gukomeye cyane hariya kuri gereza, aho bashakaga kwinjiramo muri gereza mu gahato. Abasirikari abapolisi barinda iyi gereza rwose bereka ko nabo bagomba guhabwa icyubahiro ko leta y'igitugu ntacyo imaze. Baje kurasana rero biza kurangira n'umuturage umwe w'umusivile abigenderemo, by the way ubu ngubu yitabye Imana. Wowe icyo ngusaba rero ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezeho bijye bikugeraho.